ole clear tu te chibai ole Chhartea kania he ka channel milo ngai hlut saka milo subscribe sak tu zong te in hena lom thu karan sei le a la subscribe lo ten khongai taka he ka channel hi milo subscribe sak turin karan ngen bok chau ani weni a hian COVID-19 Shileng me ka longtlai district din mun tharlam ber karan tar lang dona chu ba ka chuan district chung thu thar dang omte kan ngai thadon bok ani ole tuna chuan COVID-19 Shileng me ka longtlai district din mun tharlam ber hetiang hian ilongai thang u COVID-19 Shileng laka film khurthila government quarantine facility le home quarantine a khung san mek voin tlai dar nga thleng khan mi som le pakhat an oma longtai district a hian thunet mangin sample sang ni zanga som le pasari test ani to a rapid antigen test mangin sample saruk zaruk somli le pali endik ani to bok ani heng endik atang te hian longtlai district chunga COVID-19 positive case hi isa thum le pakhat mu chua ani to a enkol dam hi isa thum som ni le pakua anoma tuna enkol lai mek hi mi panni mi pa pakhat le mi chia pakhat anni hi covid care center da annia an thrisel na din mun vil reng ania ngai tu om anom lo ani ti chuan tuna longtlai district chunga quarantine din mun hetiang hi ani covid care center a hian pathum anam meka hi amalama karon sei positive panni mu chua neng khanin millo theya pakhat hi aizol mun mu chua ani wangin longtlai district chunga tanga mu chua akhan tarlan tel ani lovani amai ro chu longtlai district mi le sa ani wangin covid care center longtlai a hian enkol ani thong ani anni ba ka hian home quarantine pariat in lamain khong rang kan tia kha pariat anom meka ti chuan tundin huna hian longtlai district chunga COVID-19 Shileng mek awanga khong ran hun mang mek te hi anwa in mi som le pakhat anni ole Shileng chuan isi omlam apan chong mek zela shivei mu chua po an tlemin enkol lai po an tlem ta hle mai alomom tak zet ani heti mek lai hian tun pathian ni lo om tur atang hian ko san hote biakina kanin khom tran thei don le ngal malam huna eng lam zel ania pathian hena lom thu isei zelang u hetianga ma kan son zel lai hian sarkar ero chuan sri laka mi pui him na hi alangai pui mo hle zela Shileng laka inveng tak chungin ruam han na sang akal chho pui ania mi pui te point sarkar thu o hi khole tui thani na ani ti serangin inven na tha tham chuang lova program sang po kan man athle ome kovel ramlian zoka chuan Shileng voi ni na an tok mek boka ram then kha chu lockdown mek ani bok hetiang kara kan him na te hi mang thia mila Shileng hi kan tran dol zel chon kan bo thei nge yang sarkar thu pek zom konga in tha da chuang lovin Shileng bo turin ke ipen zelang u longtlai khopui chung National Highway 54 kongpui in apaltlang ti chep songa bungrua le thil dang da ba ka ran chuak anom le omlo endik na voin ni akhan tho ania hemi chungchang a hian longtlai district magistrate Dr. Andrew H. Vanlal tika chuan thu chua lo siam to in ran khuak hir khapna thu pek te po alo chua to boka akha tokin Sub Deputy Commissioner Pukelal Limpuya hovin endik thin ania voin lama po khan longtlai khopui chung college veng atanga AOC thleng National Highway 54 kongpui te endik a enfi ania dan bo thia engam zat man ni in amuna poisa an choi tin ngal sel boka
voin nia paisan choi tir tling khom hi avai in cheng sang thum le sa ani voin nia ko pui chung kong pui en fi na hian motor chia kong sira da nokte in sakna bung ruwa le midang ta na noka heng bung ruwa da te tin chu ba ka chuan ui KHAWLAIA CHHUAK te man ani boka district magistrate thupek bozui tur hian akha tokin khopui chung hi enfia chunsom zeltum ani bok ani voini a hian sub deputy magistrate hovin police traffic police MVI VC association central oile MJAI o baka LADC ayo 10 kongpui enfia na hi anthok ani voin khan lai autonomous district council executive member primary school changtu pu sanghulian amol chin le LADC noya primary school teachers association suai tu te chuan income hona anneya executive member office chambara he income hona hian primary school teachers association ho tu te chuan em chu lompuina lanin ramle nam zirna kong atana amalak na tur kong chisang sanga du sakna an hlan pok ani primary school teachers association ho tu te chuan em hna hian an mamo azol pui chisang sang MRD l chuak tlai thin te sikula whiteboard le projector man ve to ni se ti thu te school tina computer nei ve ni se ti te le hemi ba ka hian an service chungchanga zirtir tu te grade tu na ya mumal le zola in khai dia tan kalpui ani theina tur te zirtir tu ten study tur an nei ve theina tur te le selection grade te area tang thin po ama the ang bera pek ni se ti te chu em hna na hian an thlen ani em chuan an dil na song song te chu tun thuta ti lo tin hal thei ani lo poin a thu lang zela ma lak sak atum thu alo soya heng an mo an thlen te po hi CEM point angai poi mo le thu alo sei langa COVID-19 sileng mek awanga zirna achol thua pawangin school in then khat loram te po a thei anga thom thar ani theina turin sarkarin ma alamek ani tin asai bok ramin zirna konga kan tin mun sachiang berte chu amhuna nge ala emo na emo mani na a chiang takle rinom taka thoktu zirtir tu te anni ti soin zirtir tu te chu fakom ati thu asai langa ram hason na konga poimo berte singami posting an transfer chungchang soin executive member chuan lo thei lovin in siam rem ngai om thin ani ti soin sarkara kan lut to ani chuan mani du na huna omle beisei arem thin lova hei hi education department a chau ni lovin department dang tam taka po hetiang din mun hi omani atia tlomai takle do thei taka sarkar malak na le rem rot na te sathiam a zom sam turin kalkhom te chu acha bok ani em po sanghulian amol chen chuan tho ho na thatak in ramle namma son na thlen thin ani ti thu sei langin kan ti thei chu tlema ni sela pathian ne na in hlan le ama arin na ngat chungin ramle namma son na ta na thei to kan chu hawa kan tang thlat ani chuan he lai ramle nam hi kan siam tha in ma kan son tir nge yang tin kalkhom te hna asai bok ani tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell lo ha sak turin parang yan che ani nimin February nili kha longkai bazar presbyterian kausan pawalai pol din cham voisom le palina ania heni den chen hian thilpek an sem chuak ani longkai bazar veng kausan pawalai pol te hian an din cham pol hian longklaya dam do in pathum district hospital Christian hospital le Laira medical center and hospital baka district jail le Laira motherless home ate thilpek an hlana poisa fai chang sang hi theu le Gideon Holy Bible pakhat le thuthung thar Bible somnga theu an hlana ni longkai bazar veng presbyterian kausan pawalai hi kum sang hi le pariat February nili akhan din tran ania din ani atangin
san tan thil tam tak an lei to a tun hnaya tahana tanga an cha chhumna food steamer cheng singruk man chu ko sana an hlan ani tuna hian sinot kaltangin missionary panga an chom meka kum sang ni le som pakwa November thakan tahan veng chak ko san chu an lo to bok ani rising day a hian kumtin midang ta na thil thatinan an mang thina kum sang ni som paruk le sang ni som pariata khan district hospital adam lo le am pui tu te tan ruai an lo siam sak to a kum sang hi le som pakwa a khan district zela zel tang te le thok tu te tan ruai an lo siam sak to bok ani kum kalta sang ni som ni a khan rising day polin amom opiang ten he manatan thisen an lo pe to boka kumina hian he an rising day hi midang ten mal som na an lo mu le theina turin midang te ta na luang chuakin hun an mang le ani lai autonomous district council chief executive member pumang munga chin sa chuan Myanmar ram boina awangin kan unawte mang ang le thapanga anom LDC sarkar chuan rem atidon lo ani atia nimin khan longkai district MCA te CEM hian thingpui inpuin Myanmar ram sarkar in thlaka hunkal to a kan unawte torna angkha athen mai a hlo thonom ti soin mi puiro relna tundin chu LDC sarkar chuan adu pui takset ti soin an torna an torpuya mang ang le thapanga anom LDC sarkar chuan arem ti don lo ani tin MCA te nena saibok CM chuan tunaya LDC sarkara master role zathum somni ban an ni chu council sum in dailo na phusuk na tur ani thu soin master role ban jinga sarkarin amamo lem lo tam tak anom ti soin sarkar chu master role te telovin akal tak tak theilowa tuna po mamo zol puya chhortur chu lakzui le anni atia sarkar kum thara po MR hi lalovin anom theidon lo ti soin mamo tok bak lak ero antum lo ti asai lang bok longkai district MCA te chuan sarkarin chanchin bumi te atho pui du phot chuan anin hongzau hle ti CM hi an sila mi puitana thoktu sarkarin tangkai jokin chanchin bumi te mangse an du thu te sarkarin mi pui hriat tur apuan zar thin na pakhat advertisement chu chanchin bumi te tranpui na ni lovin sarkarin chanchin bu kal tanga mi pui hriat tur apuan zar na man ruwa jok ani awangin helam hoya chanla zual tur a sarkar an dei sei thu an silbok he huna hian an lo ti thinangin MCA longkai district te hian CM relief fanatan cheng sang ni CM kuta hian an chung luta CM hi putila leng mona ayan PR changtu EM baka education and kolmek tu EM panhi puvi za thangale pu sang hulina mol chinten an choi om ani January ni som pakwa atanga voin thenga longkai district chunga healthcare workers nena covid vaccine mi zarok somthum le pani pek ani to ani covid vaccine covisil mizoramin healthcare workers tenena pek chua ruala pek chua ve longkai district chunga healthcare workers tenena pek chun som chu district hospital thok tu tenena pek masak ania district hospital hian mi zan hi som kole pali nena pek ania longkai is huam chunga tangin sangau PHC a mi somruk le pasari lungpher PHC a mi somni le pathum le bolpui MG PHC a mi somni le paruk nena pek ania longkai is area hian thok tu mi zali somthum nena pek ani to ani longkai ways huam chunga chongte CHC atangin mi somsari le pakhat nena pek ani to a borapan suri PHC atangin mi somni le panni pek ani to boka nemin lama khan bungtlang south PHC a mi somli le pakwa nena pek ania voin lama khan longpuigat PHC a mi somruk nena pek ani bok ani heti hian longkai district chunga covid vaccine pek to zong hi mi zarok somthum le panni ania covid vaccine hi naktuk enrin nia hian vasai tlang PHC area healthcare workers tenena pek chun som ani le don ani ke to te he ka channel hi min like saka
min subscribe saka notification bell lo na saktorin karon ngen che ani ole tunlaya chanchin nga tak longtlai district chunga lungmak tlo tu te lo him sok nan le chiat na le van toina thleng theilaka inven nan longtlai district magistrate le DC Dr. Andrew H. Vanal dika chuan disaster management act sang ni le panga section som thum le palina to chanin hetiang hian thupek ati chuak lungmak tlo tu te tan hriat tur poimo tin pakhatna chuan lungmak tlo a riak tur ten lungpui chunga ri abuk an sual tur ani lo panina bolho troi theilo nuchia le ti bolho zonga khosak phal ani lo pathumna luilama infiamna ti tumten DC longtlai phalna an lama satur ania phalna an lak nuwa disaster quick response team tenen ruam manna siamin antitur ani palina lungmak tlo tu te himjok nan tlo tu ten new tuidang chua balu lakna chak lam lungmak nena a inkara riabuk an khuar tur ani lo pangana lungmak tlo tu reng ten huite zol VCP nena mingle address kim chang an report masangai ngai tur ani tin atlo tu te tana hriat tur point panga atar langa chuan thupek dang long khal tu te tana hriat tur hetiang hian ati chuak bok pakhatna long fit thale mi phurna tlak chau tlan tir tur ani panina long khal tu ten VCP nena an hming pein suitezol VCP in alo ziak lut anga DC longtlaya a the lut anga chumi mang chuan DC longtlain long khal tu tur te bech alo siam sak don ani bech nei lo ten lungmak en du te phur phal ani don lova long an nei ani point an service phal ani don lo ani chuan suitezol VCP number hetiang hian 813-204-2301 a hian hriatir sintur ani he thupek hi chua ani atanga mantran ngal ania thupek hi nimin pia nilai ni ya khan ti chua ania chutatanga man ngal chu ania thupek zom lo te hi disaster management act sang ni le panga section somnga le pakhatna manga sem thei ani don ani ole lungmak hi tun hnaya alar chhowiawa mitam takin an tlo in zanria ka tlo te po anom mek zel ani hetianga kan himna tura DC order hi kan ngai poimo a kan zom a poimo em ema a zom lo kan lo amani chuan he semna tarlana hi anep lova a semna to kher a hi a za thak bok ani ti siain tlo tu ten thu oi taka DC thupek hi kan zom a poimo em ani ti kha kan soibel ani